tau afternoon tea e whahawa e siaska e o hate i ho. Ako tau ki polo kalama, fulahi o ta mamea ta wani. Nā mea pere ki a whaaspa. Tau whaaspa ke afternoon tea. E mo ino ka tau afternoon tea. E mohe ka mea. Kore peke tau kamata, te kore en whakeni ki a Hasloni. Te lava me mo introduce e tau keynote speaker hono ua e aha koe. Mo paswas mai ki a Hasloni. Whahako ke ina e nari mo introduce e tau keynote speaker hono ua maa. The Chairman of the Board of Governors, Vice Chancellor, Emeritus Professor Ta'ana Tavumaki, ladies and gentlemen, it is an honor for me to be asked to introduce our next keynote speaker number 2, Associate Professor Dr. Aisake Walweke, former Minister of Finance, Tonga, Pro-Vice Chancellor Administration and Student Affairs, also Dean of School of Business and Law. Dr. Sakeke has been in the government sector for a period of over 20 years at the Ministry of Finance, Secretary of Finance for a total of 16 years, Minister of Finance for 4 years, and Chairman of the Tonga Development Bank for a period of 4 years, and currently the Chairman of Tonga Power Board. Dr. Sakeke has been in Parliament for a period of 8 years and is planning to stand for Tongatapu number 5. Dr. Sakeke will be speaking to us on how public enterprises measure up in challenges from COVID-19, swing or die. Ladies and gentlemen, please join with me in a big round of applause to welcome Associate Professor Dr. Aisake Walweke. Kami ang pagkauli ay kung matitiro na yung business ko at kuliah. Kung matuwaki at kore ko ay nihe COVID. Kung naglaba kakawat ay kawai taha. Kung hindi mo buhawi yan. Kami ngay ufay na. Pahon, hindi tatay bihay. Tukay tayo matafalo. Siside ay mahafaw. Kawai ahon. Ang gaya pahui nga ba buhui ko tanma buhui asino pata mai fala mari ko me ani kai ta me ke ta ta na be mo pa pare ba fa ma ma hi ni pene behe ko tari ko ki ai ko pa ke se ngau ak fa ma man la ni malo be o se ta pra ga no Trump ena ta mo na ha kai ko ai COVID dia ka wa fe ta wo si ke pwede mo din mo. Ika tayo asmay ko agad yung tagigin ng iPhone mo. Fatong niya na fa Amerika. Abo fetong kay malo humay WHO ko hui ko sino kan hanga nga hu fakata ng iPhone mo. Ko hui
Ko tau ia ma pamare fa mamani la ia ko ni ko finga ke solo ka to fa mamani la. Kai ni mo fusai ke tau Amerika. Ka fa ta to ma ko fia wa ki. E pu ke pe ko me. Ko ia ko na tulo fa mamani la. Pa we ma fa mamani la ke ko tau. Tau fa mamalo o beto ngai ka ta la. Tu na ngau me to ki jo ke ngai ka ta pa. Tu na ko ni mai ke ha ke tu fa pa. E ko tu ha ke ki tu fa pa fa mamani la. Pa we be ke ha ke ki ta. Aku memang nak follow aku nak ikut dengan awak. Upau begini, izingan jadi tak apa. Dia mau kau begini dah toki lo tak tahu no akan mentoh kau tolan file ekonomi kau amat. Okey. Kalau mahin orang itu ay kebab pau dia aku ngau sama main lah. Main paang pure ang hafu. Aku mahu ingat dia begitu ngau kata iPhone 2 yang mana ikut dengan awak. Pau ingat begitu. Kau hi, kata Allah tahu saya nak apa. Kai. Kai kita tahu apa tahu. Tapi boleh aku iya. Kita tahu sudah datang apa kai ani. Oce ni tak tak. Itu yang kita fengai ani. Kurang ana sini itu mesti ya. Ya ham tak faham mau kita tak pamata. Aku kehui us alo package ulang. Aku sang. Aku ni waste toni. Aku tak faham apa yang ada mau hangai mix. Misal tak. Ayah aku tahu mau aku hon. Dia tak faham tak ada kau ikut mahu ai vaksin pun kau pamatai. Ka ia tahu ilo, tahu wan announce ke WHO kau kau hop apa yang tak aku ni tu. Apa tamat sama malah. Dia lepas. Ele ada tu yang memang tahu itu kata lama algato tahu fi mama mana. Kau itu ia tahu. Tahu apa itu dia main. Kau biar kau me fai kau nak gusto tak ya. Kalau kau biar itu tak faham kau, tak faham. Kau main apa itu tak mahu kau faham. Tak pun ni kau, alam malam kau puna, biar kau faham lagi. Kau faham tak? Faham mai, pelan ni. Kau aku tak faham ni kau ni, pelan ni tu yang kau faham kau, ifat tak kau tu masa kau ni. Kau faham ni. Nah, fuabe, kita faham kau ke alam boyo, alam dulu kita faham alam tak. Dia kau tak mahu ni ayah kau tahu pai tu no faham tak. Kau faham tu tak faham. Tengah ingat kau. Saya mama ni akan banyak melah tol. Unang behe kau ni ayah kau ni hang. Jadi wesi tahu mau ikut palan itu kau ni tahu. Ulat kau climate change. Feli juga ke. Apa kau kita tahu ilo tu apa? Padu mereka climate change. Lah apa oh. Lah itu matang. Tahu sih lo tu apa? Ngawe ngai funo lah. Jadi kau ngai funo miga pangantor ada kasar simni ada ulung. Tahu apa dia kau tahu dia tahu tu. Tu lagi lah kau yang wah lah ya ke alam kau ni intelligent automation. Alam kau ni ke human fakal komputer alam applications kau ni ke tahu ni kau ni kau ni robot memang ni kau. Pas kau yang termin ini hacking macam apa space security dan boleh file kau mana. Kenapa mau apa? Kita hanya punya physicist, ko Stephen Hawking. Kita hanya kau tahu Nobel laureate, nanti gimana loloan, ini tak boleh. Nada beh, dia ada file di Portugal nada beh. Kapau kita tahu, aku mau tahu materi itu. Kita tahu fengat di mata tarik, fengat tak, apa yang aku ini? Lava beh AI, aku ni faham lava. Penungangan dengan ini, pakai komputer, robot. Kena hanga o uesia lah isto tau di civilization tau no foi. Tahon no tolu pe ahon ke mafa fa awa. Tolu. Ane mo yo pe no mo pe tau mana do da no fa. E tau fa do bi. Malo pe ahon bukan kali ni. Ko yo lai tau wa ko le ka. Fenau mata fa do tol me fa sa ni si pe asam ba tau le de ta. Ke finga ta fa wa tau tol fo ba ta. Pengat dia faham apa yang pasti mesti dia. We are very smart in finding out means to destroy ourselves. Kalau kau me ayah tu, kau faham me ayah. Kau tahu apa kau sih so, kena maun maman. Kau me ayah climate change kau dia faham apa? Tangan tahu apa? Kau dia faham tangan tahu apa? Kau dia faham apa? Mau apa dia limit. Kau me ayah tu, kau dia faham tangan tahu dia. Kau mau faham juga? Dia mesti kira lo apalanis kau me ayah apa?
Ko tu ngai me ai o ko ka e ha no tau ko conference ko ni tau no pe a fa ta ma fa ho ko ni pa ye tau mo ko no fa ngai so ngai business fe ngai business to man fe ngai business to man te ko tau mo ko ai ka be ma ko tau la hi ko tau conference ko tau si yo ke ngai fa ngai mari ko e la fa mai neo ko ngai fa ngai tau tau fi a me ka pa me ngai fa pu puri me tene lava ta ko tene mai ko tau si ngai te tau lava ko o kakao i tau ha te me mahar fa au ko ya i tanda tau ko ngai me ko to pe tau fa ta mi hoko e ko te teu te tai me tau to lava fa ka ke tu ma fa no ka te tai me te tau ma va ta me ko ma au ai ko e me o tau mai a hon fa ka kai ko tas fa no mo to be ngai ya ta fa te ke a tau si o ke a ya sai e de pere o ma wi ngana ve ngai business ke tau te whakapara ko ngai fuma whare le tamai business me na tau wanga maheni mo ia ko ri ria ta kai so ko ngai fuma ko operational system ko tau mai ati ko ngai whainga mari mo market mo me ke ko whainga mari ni tau te whakapara to ri te pau ri ria business ri ata kai ko ka tau lava o hokwa ani mo ko to be ngai me ia ko ni ka we ai be amanaki ke ai be amanaki hanga be after all there's a silver line in the cloud ke to be asisi pa me ala he ko ku wa mo ri amanaki anai ko fana mo he ka no wa si ka me em ha mi ha na sti tu to ga pai ona to lo toi ko toi na ha alu wa to ko ti ki fana ma hi fa me apa fa ma ta mi ta ka ni lo wa ko i ko tau tu fo ka sti ade ne afio ne afio ke ha me ha la ke ha manu ya to ta ten afio to me ai fa fa tau la ga tau tu ngai fa na ta be ni tau la be tau tu ko ta mai ni va ta tu mai o ka pa ke tu bang ke o pa ke tu bang ke le ne to ye ta ni ya wa tu ya ka ke angai ko ha no fo ai fa to ka be ngai no fo le ai i ngai business ka ko le o fe ngai business ko ngai ha fe tu ma ko na mai ki mo pa ha ko mai covid mas wa no fe ne tu ha ko ni ha na me na fa ta me ha ma pa pa ma ko ni ka na me na fa ke finga ke fa half kina to te ka na ta ko ha de son ta wa ni e ba me fo ke na business ko ka ko ya ma ha wi nga me ai la be ki ai ko ha no winga ko na business ko ko nga me ko pese dia e ono ua ko pese dia e ono fit ka to ko e nga kolo public assets ko nga business pese dia ono fit GDP ai ono fit no million ko ta ko la fu ma to ngani ta ni ta billion ne aga ta billion ma ta ni ma mi ta billion ai ko tu ko ta pese dia ono fit ono fit ono nga fit no million ai ko lo wa fu ko e ako ta nga public enterprise nga ka ta e ta hau ko ta mai không số mấy bên gì, ai giờ cũng huy la rồi con ta không đi còn còn ta cái ta vừa cái asset gì sao, mà con cái dòng con bị tạo, số cái này hay còn ta, cái đó có lòng nào to mày, thế mà bây giờ nó fit nó million, bằng máu ngay giờ tao thì có lòng mà nó tao thì phải tao bằng, có đâu câu ý, cái lá phải tao mát cái không cái tu mà phải lu phơi của nó, có bao cái lá phải còn tao bao nhiêu phải lu đi mà cả cái này tại các cái làm tao mình nằm ngoài nó có gì tại vì nó còn nấu gì đó cả tôi hay bị xích rồi tôi hay có cái gì tao ăn xí anh sẽ cho nó cái con nấu million nào rồi rồi cái sẽ tiết tao nó ya rồi bằng là cùng mai gọi là cùng cái này tại cái con mẹ coi như vậy có sáng là cùng là tu ở phố tu passion coi như cái farm million là mà năng activity thì mai không rồi bao sáng cái làm mẹ cái mai farm million nào mình ai để quay mình negotiate tu ngai business ko ni lawan negotiate ngai dia fa lu fu ko ok kau tu ta kai ngai kai ko lai ta ngai kau ta ko ni tu monopoly ngai kau ta ha pe ko ta ko sino pe ta ko prion fa ngai ko uil ko wa ta ka ba ke ta la ba fa ta ngai ngau ten ne u si la ai fa ma hu ngau ke fa to ka ma ba ya ten na to ko no ma tu ko ni ko ko me fa ta. Cái người ta còn bảo em mà hay thì cái con làm cái government
Kalau pada mah kau ngapa ni Indonesia, aku dah ngah aku nak tolong tak kita. Tapi kau ngasih sikit kau ngapa kuasa government kau ngapa kuda. Atau David, dia tak boleh fight pada dia. Nah, kami aku saya dulu dengan saya sofa. Kau politik kau kami boleh kau verification ini. Aja. Nah, uhinga kau open mau uhinga kau fight kau pangan. Ini konferensi konifasio ini. Jadi tahu sih ini sudah kapal sudah mati. PVV ayam ayam mau. Saya kau tapi mana foto yang kau tahu ni, na foto apa ini? Kau tapi kau nak kau tahu ayam, kau nak tu lah mau foto komersial. Tapi ni behel mau ayam ni, foto ni aku kau kau faham ada bisnis, kau faham ada kau boleh apa? Kau tahu faham kau lah yang ni aku ni. Faham ada bisnis kau boleh apa? Kau bisnis ni kau faham more kau kau bisnis ni, firma mau kita angkat revenue kita angkat mana? Nasilah kau ada na isi mana mana aku ya. Kapag kata kau ni ayah orang tu oleh ke kasih ni. Tapi aku berapa ben. O faham orang itu ada lama tak nak tuha tak tapi tu nak faham lagi. Kau no, ay pang lain may memu. Kau jangan filawe iya hamaton lu ya. Ay paham aku o faham na wahem na wawe tu mak paham aku. Ini kan masih. Tu pada tahu apa time gua ni si oste ay ngambil main fatosi. Kan tu ke lo sin no. Bagi asli maham. Aku kau mau fahamanat mau berfahamanat ke mana? Keh aku. Ami aku fala de bisnis, aku fala de dia. Aku faham tahu ke tu ni apa tahu tu orang minggu. Kau ikut faham nak kau. Kalau tahu kamu nak asli lau, kau pelan fahamu fu aku tahu mau fu tu kau sebab fu ni mah. Na asli kau ngahi, kau tahu bisnis kau ada tu yang kau bawa ke naumai apa angah feu mau return. Kalau kau mau jadi tu yang time tak tahu unang dokon ke langsung lapor iPhone mo pa kasi mga ko kau tamu ay ko na foto niya pero pera ko higo mi ako ha pero nga lolo to nga time foto may nga firma ko na pehe to ni fare ya na kisi se ko na o nga tala tutu niya ko fa ko nga tayo pag nga pa enterprise pati dito pe mo la ka enterprise tulak pa ko nga nga sino ko ni mau pe ko le rei ko to ta ho ana bisnis ko udah pau ke nau matau ku ngai la pakai ngatai fare ke nau tu pakai ngatai ko nga fasisi na famore te ta ko na fa pakai ngatai pau ke nau dokang i ko le rei pakai ngatai pesa te fitu ni pa tu ku pau ke mai a fa ko ke tu a bi ni asi sa bisnis to e ko he ya wani matau i bisnis pakai ngatai ko me na firma Kau bisa tu orang full. Aku pangat dope tak. Jadi waktu bisnis kau dope, bau ke masih dia orang full hidup. Jadi apa? Nah ini dah fight kau mah tutuan kau ni mah tutuan ni. Imu ayah COVID Februari warna. Kau dia siapa yang ambil aku review ni. Kau tahu apa dia? Misalnya panau siapa ke nau fondal banget tahu kau. Kemudian nau dalam mai nau ke pakai ngai tu masa bisnis. Kalau kita fumia mahin ayah kau ada di nafas. Ayah itu kan time ini, mahu ingat ayah mesti ke jadi liu iPhone aku ni, kau keh aku, upau kita hari dia ke ini. Saya, ini tu kan time ini, kau orang kau timur ke belakang kita orang lah faham aku, bisnis kau, pulang. Kau mai di slide tu ini, kau slide tu luar, di malam kau memang bingung. Asen ko ne ba nga ko ne tanak ne tubu net profit ko ne tubu ni wa kita kita valu ki ne tahi ko wanwa ya ko ngape tapi ta valu mo ta valu tahi pa ka lihat timu ayo ko mai ko ai mahat valu ta doktor ko tahi ko wanwa e ko fata ta ko tahi ko wanwa ko me den fasino me me ko re ta ni ka ku mahui nga me ko ai mahino ko ai wesia ko ne fa ekonomika kalau kami aku hok ko hemai kau tahu, kau vakai kau kau wata ko kau wata vai, kau ni wata kau tu fa kau vai, nanti kau koloni ni, kau nai kau fika nama mea yang aku na fatau kau lolo, fatau wata kau vai, ang for distribute vai, ihe wano au wata ha, kau mea mahino mai kau sektor kau na holota na fatau vai, kau tumbo silo bi motor. Kau tapi mama tak. Hau lah kan bisa tono.
ang tawag na bitador ko ito, pakasisi ang awe, ito pa operation mo, sisi ito mo daw nga, diba, therefore mahay na horay kumahan. Kaya nga tayo, restaurant, kung ano isip stage ko ini, o kung holo mo restaurant siya, kapitan ko ha, ako yung mahing api, holo pe bisetet nimo, holo pe mo yun. Itam tatang holo pe mo tanak mo, mga vaya ba na sa katawat sa tao ko ni if pilihan ko ni tahay ba wanwa ta ano kasi dito ko mi ako ko so ga ni ko hi ko han na love ga ni nai kala ka mapanga ga household ko ha ko mi panga mi bui kako interesting nga na ako kamata sa kapoto ka ba yung fasisi ka family na that's interesting thing ik fe mo ni liwa na tula ka kai kapoto yang sa family ko to pero to nga pachete si ai ko kanau sio kami apa ke ma ngai na pe mahal ihe me ako no hok ka o mai fatata aga tu mai vai ai me abe hok ihe fa lo bu fu agora ta tu mo fa sai ta fa kaya ga ke ngai business ko na ka ke ta ko ko ki mo ta fi ta va mo ta ai ba ko ma ko pili te ki mo hok mai ko covid apa de mo wa kai mai gen ka to ai kata hago e pure anga bisnis ka pure anga na tu ka to tu ka me ngo o tu muslo be matol ai re tio to ma e to ma fo ko me ke ko me shar ka to na bisnis ko me re to nga na ko ngai u ko be ni ko nga fas ko me shar ko nga fas social o ke to ko ni ko ta ta ku ke ku tu ko me ta be ta mo ta fa ki ko en bisnis ko ni ko ai ko toma ese manager ako ta ma ko men ka mai ko di ka ta foto uno office SIC ma fam na toma na ko SS ko ai ko pe na state my business ko ni fam business ini tapi he mo mataka ai ko nga ako mataka sai ko tai mi ko ta wala ko rate of return be ko me ko firma ai ko na rate of return tu ko ave ke ta pa nga ko mai business e pura nga o mai ke mo nga ko pe de ko firma ka pura nga to lu chide mo fu ko makai ko ni ko ki he nga hi to ka parisi ko ni ka tama ko ni ka fa present pe ni ma po ni to ka u pe te ya ku ni ai ni be ma la ka ko ngai ka ko alu ta ha men si ta ko present ta bo ni to o alu ai ya ko to nga post office ke to ni ma ni me present to ni ma West Authority kata fa ko dia fo sa West Authority ko fa ma lo de ko mo pa ko ta tong ni ba ya de ta ta wa pe ku ha ko ta tong ai la ba be na wa ka ka pa me ko he ni ta ha ta hai wa ta fi ta wa lu ta tu ma ko vi tu ma fa pa ai ta ta be wa ka ke mo na mo to nga sai wa wa ta fa wa no ko ka man ta bi asma mo le ka ta fa ko ka ta fa ko ya ka me to nga pa wa ma to ma e ko de bi ko asma yang main ko mahui nga ko tubu ang alai pe mo ma ko ini ko hina to hap mai ai covid dia ita ko si i maas mo February ko ska mata pe ko to ngai tau ke langa ha ke halo di aku wata mo halo ai na ho ko kan yo mo ye na ka le ai ke urila ita ko na to la lo ko ai si ko be ke tu ka to ko na si obito ai mau ke lolo na ho to tong lolo ya si de wo ke to tong yu la ko la ke kilo wat ta tamin mo sa ala ki se ni to fa to ni kan yo mo yo lah be lah mau ya ke me ko ya ka ko we se ta ya lah ta ki ta min e tan ko ha wai ko ni ko to ma e ko le ke ka ta fa ko na ko na fo ko to ma na ko tu to mo sa ke mo ko hi ke time de go na kamanta por nga state of mission si ke te ha me ta ku ne fa no aki pa ni osi ko le pa nga te fito ne mau pa nga go time go to mai go ngai pa landing right ko to mai go parking he ku ya ko se ni ka pai ke ke mau me ai ta to le sa ki time ko fa fa na ke ko te mo na business ko ni i he return te ko pa nga tu ko o ma ko he business ko hina fo gen hina por ngana be ata pangata alu ko ngawe ha ma chi pese te mo fu o ta tamu mo pe ala alu pangata ha pa wi pangge ko e fa
ama interest ke dong pangos na tai min ko interest ko ngai pang dia ko dia bisa tak ko be fong di me bisa te hu bisa te to te ko yang ngai ko me ko di ka ko dia mai ko ki ta he ko wa no mai no pito a me holo ko ana te se te ko ni ke pa avalis ke tak ko nyon ai ma ko ten a ko pa tak ko to ke ai se te hu be ma ko ya me ni se te ho fu na ton ma sai ihe tai mita tau upai ngata pe e tu nga koe ke hoko hoko atu nga bisnis ko ni tu nga pa nga hu mai pa mo ne tu pa ka nga tai ko tau mo wa ka ba te mo wa kai ihe me ko ni o mahin o pito pe ai nga bisnis ken una ka ba tanda ka to na mo wa na do me no million ka bisin te tahan na pa ka ni ai ya ko lai ta hai na mai mo u fa ta ni u mai no mai o ku sai pe ko ma pe kai ko hao ang ka ta ha ko ni ko mal ka puna ko hina to nga na cash flow na pang mo na na wa wa na pe to la kasi ma 1 million ko ta ni ko na to la lo ko te ha ha mi pa de mo ki no ka fa no ka to si mo mi na te va ka ba ha ga ma ha se ta on ta wa ko ha fa mai na to ta ni sa ye tu nga ko cash flow mo pa anga ko lai ta hai ko ta hai on no me ko na la ka ha ke wa million na ki pa nga cash ko to ko na ki na tang tang pe ko to lu ya ma ha pe ta ki he million ta ko ta hai wa si ta million na ai ko ta million na ko ya ko is na for ki mo to ma ko ka so efficient ta ko to ma kai ko be ka ta ko na to nga ka sa me ko ha me ki si ko ya be be mo toma airport ni me ko fit ke val miona na ki tona pa kes na pa toi ma la ka to ka ene tu mai ko ya ke ta oni ko ale fo be ko wi ko si ko si ko ka na awe ko be ni ko mata ko ai ya hangai be ni ko mu ai tangata ka ba na ke ha ko hangai fo to tau la ko fa na ko la vea mo ko fa na be na slavia be of spoke be ki aku be fa na be asa be fa na ko slavia ta mak be te mana mo be ko ne tau me be ko ala ai ai time ta wa na business te mo hai na na tu le le ai ko yang ko o hale ha business ma ha e na to dong man na ko ho pa na fe u ta vi ke suje ko ta ko ho ko fa na ta ke la ba wa nge ya ba bi fu to ko va sini ba ke fa time ke ai ka wa ko ma ta fe ai ya tu ko ta mo ni mai manifio tu ke be ko ta ha wa ba de million ko tu ko strong mo ifo ko de ma fa ta fa ma ta la fo o mai ke ka ta ko ni pa ko na ko tu ko si ko fa ma ta ka to ko ni na pa kai ke na palan business ko ni wa ta wa fe ta wa no wa ta ko na plan na we ko si ang ke fe ya ma we na si o ki we ko ta ko na si o ki na ko ni ma hai no pi tong na i loi pe na to lo fa na ta ko no si na ma we i ke fila ve ko ni ka mo we si na ma we ko ki ko vi ka nga hele na ma aki te mau tu manga ke mau fa mo le te fa te mau ai ka te ka me fa ya mo ta pe te mau ka me te mau ka mo ai ko tu ni ma ke he pu ya ai ha ke la ke he ya pu ya ma ka mo si me ko na si man na mo e ko i fu to kan ma mu ri ya pa ta ta na pa la la pe ke ko ta mo ko ne si ma pu ni be ke ta ta ke na do ko la va ka me pas ma ta ko ne tu ko i tai mini ma lo ko sa e to ko ne pu nga ang ta million na nga tufa ke nga hi ka ta ko ni ko nga i na ko kala ma ko ni ha ya na business ko e ba un essential services na ta million na tufa e ko si ya la mai be pu nga ke nga ka ta ni ka na ko tufa yo ko ya to tof na business ko to ke pa i ne tu ko i tai mini o ku fi ma ki fa na mari ke to ni ka ta ka ta ma hu nga bi tu fa ta ni te ko hi ko tu ma fa pa nga ko na ya ko ta ni ta no ka e pa che di ko fi ku ha na ku nga tu ke ave ke fa la apa ang ka ta ko hi ka fa tu ta ma ko ka to fa ki lu be o tu ko au di to ke be ya ang ma hi no ya
Aku mana mandi tu dia start nak siok dia. Tapi fakir pun tak nak pun mai dia. Ai tu pakai fakir, they should look elsewhere and support or postcard message kita ni. Abang ai siok mai tu skill dia. Tapi buang mai tu ngai bisnes kat pura kan. Kau malah hian na toko ni au itu kan fapang ko pang ai pura. Ada tu dividend pang ngau. Kau tu ko ngai me ai na ha. Ang ta fapang ko sini na mai fa bentah million. Fa bentah million. Anak umai ai ke pura ngai toko ni pang ngau. Kamu me ai fo kan na lavin nai. Ko polisi ko na ngai aki. Tong dividend dia hatah ko bawah tu. Kalau tu kau ya, sendiri itu ni mak, wanita kau jadi tahu kau bisnis. Kau sendiri wanita kau ya. Kalau masih orang mentolak lagi ni kita tahu kita. Aku harus fakir dia. Kalau tadi mana saya kau tu pang apa nak buat di bulan aman. Kau ni tahu pang kau si. Kau memang kau tahu. Kau tahu yang nak tu, anak tu yang nak buat sertifikat ni. Apa sertifikat ni? Avea não tom. Kau tahu tom, nana tu tom, kau tahu cerita ni mana? Kau tahu tahan ada tom yang pesa de fato. Kan, na kau tahu, interesting. Kau tahu yang pesa de wangi aku betah. Ada tubuh. Mah kau mau itu kau nak strategi tahu dia kau, tahu dia mak lo tahu lah ini mah. Kau tahu ni nak tu lo apa kau nak cash flow mal. Kau mai kau tahu je tak? Nana more nak tu. Nana tu tom benda tu nak dividend. Kau fez uma vez que tem doutor não net loss. Kau fez kau buang apa fez? Nak faham Allah ibu dah. Kalau sekali ya, kasih wesi mana. Kau tu ya kau ni apa yang kau faham ni apa yang kau ada kita malu. Kau kau tu ni kau. Dia estimate kau tahu lo tu mah amanah ibu dah nama tu kau faham betul prion ada dia kemari. Mati sih kau. Kalau tu faham betul lo kau ni tu mah kau nak ni. Kau tu yang mana? Faham betul. Kau amanah ibu dah nak tinggal tu. Penihang firma aku akan nato. Ayo dia fuas mai, anak fai nak tunggu di market. Nak tu kita milion nak nawas tu mai. Kau ni dah dengan bisnis. Saya tu di mana yang ada? Yang mana fai yang bisnis mana? Bukan tak. Ni fai time ni kamata kami masuk dari mai time. Mai nak betul olah kau ni. Kalau olah betul tidak. Wah ya aku betul nak. Fatong apa nak tahu kau paling kamata kau. Itu masalah apa? Kalau lah, aspek tema, tiga tahun ini tempo ayah pun tadi. Ayah kau tema kau ya, betul itu nak menak lagi benda tu dia boleh nak etokon. I think that's what now 5 minutes. Tu bukan heben, ayah kisi kata aku ni malah apa pun. Nah, jangan nak tu tadi ni, usia nak main tu nak fine. Nah, tu kan moratorium, anak tu tadi tadi pergi tu senau. Kalau kita faham recruitment atau forma kau mau, kalau kita hak overtime, ada pak muat tu ada pak aku nak forma kau mau nak dus. Kau mau mana dah hai, kau nak orang tu, kau nak apa nak biar. Okey, kau siapa tu? Bawa nak siapa kau hi, kau kita lawa bisnis yang main bawa nak orang tu. Kau mau tu fokus algo, dia lepas apa funa, kerja kita faham. Nak gitu. Kau dia jangan nak shift nak gitu. Oh mau. Kalau kita ada orang ni kau yang perform main tu tahu tak? Bila betul mungkin dia yang. Kalau kau tahu itu kefah. Ayah kau siapa tu kau yang kau, dia mana lah itu mesti main lah kau apa pun. Kau mungkin nak kamu ni tol malu nak kau main ni. Kalau memang main tu nak tengok dia. Kau bukan nak kamu ni. Kau nak kau siapa nak kalau dia nak mahu. Ayah kau main ni kau. Ayah kadang kata mau ya tama kata apa ni tuangan tu nak property bukan saya. Kau nak tahu lo nak wah. Dah itu nak pun mau faham. Nanti kau api tu nak arti. Main apa saya nak tahu apa kata mau berhak ni faham. Tapi kita nak kau nak faham dia nak. Kadang kata main lo tolong kau tu nak kita project kau tu nak kata apa ni. Angai bego ni nak lalu dia dia bukan. Tolong kau tu. Kalau ini ada mari pun jalan pun. Kalau kau tu fake agak ada nak kita panggil cek ini nak pindah pindah. Ayah kau main nak tolong kau tu kau hi kalau mata. Kau ni kau hilang amanah itu bisa di mana. Fasih kau tahu ni tahu lama bisa di mana faler dia bihi kau apa nak. Tu jadi ni kalau kau jadi tolong tahu kau hi kau
we si ko ni mai ko lo da mai ka mau ai ma tolo ko to ai ngai ko ka fi abe si yo ko ta fi lo ki ka ko ni ko to ai ma ba na kung nau to ka ne ma fa na ta ka nau ilo pe me ma hu inga ka ki mo fu ke nau tu wa sa kung nau ke to ma be ai ma la ba una ba ngai pe ko ke ke kung nau ke ta vi pe ka ki pe se no o hi mai ka o se pe se ma pe na to ai mai to ha me me na to o nau fi pe ai smart ai pe cutting show de chi ma fa ka me ke revival nau fi ka ini tu ka termini mai no ha mai ngai me ko ni ka mata si ka no ngai ka ta i wa dividend suspension of dividend baby now then to me fa ko i la ba fa ha fa ke si ko da ko i ke to ko de no kai na tai ko na me na la de si o ke tax relief na de si o ka exchange o me ko i la ba cash flow pa na hu mai ko ngai tu ha ko do be ngai me to tong ni ko na tu ma ko ko na ko mai tu ka se ni ko ya ma to ke ma la ma ka ma to ka ka to ko se ngai ni kita tak tahu kondisi firma una be firma pangau ni firma de fa de million kata fu ni mu ma lo ka ba ai do ka ba to ma ni ma ko besi otherwise as ma lo ka ta hai ka ta no firma ko hi ko me la hi ni ngai ka ta ko ni ko firma ke fa ka no bo ni ngai nga ngai ko ka ni ka me ta ma hai no be ngai bisi una to ma to bisi continuity sayo ana ngai ka fu me very specific na kama ka me ho ka me ai me fai ka na recognize no pe na pesisi ka mai bien pa ke fai na ma ko ka na me na wo ska mata nga ga ko no restructure na te na do si yo ke ko fai na ma ko ke ki lava pa special that ko ke lava ma si ni to ko ni na ma ne ko ta po ante na ai ke na ave na pa nga ni me ko to no million na ka me chen ave TTP ke fa pa kalau papa dia mahu ai na ko afam ko hi ke lawa ai pange kalau la ai ai kata ko pau ne loto dia retirement fund dia ko fo ni ma dia mo ne pura ka ko papa dia man ni jam me ke seven ko ke na utani na ai ne be mahu ina be to ai tan be ni ke fa ya ke fa to na ko hi ke lawa ai fu va pa pa ai ya ko ya ni bet me ni sa ye tu ko ta mini ko ha ai me to ton ke na fa mai de tai ni ku ngai ka ta ro ai ku na ka ba wa ko to me ba to ko si ta ta o fa na ta i ma ha de speed plan ni ka na ka ba wa to ni ni tai de na fa na ta ai tai ne pe re ba be ngai me la ba be ya te na to lu ke na fa i tai ni ai ne pe ba ke na si o fe na to lu na fa ka mo de ngai pe ni ma ta ki si fa mo fa fu tu fe fa mo de ton de ba ko wa te fa ka fa mo de ton de fa ta ko hita ki fi ba tai ko ba ke na u fila be ni ko na pala ni ko te ka ha ko hui te o wa hoko na u hanga ko tu na fa mo de ko e ha ni ke we si a nga nga o e hoko hoko te tai ko o se ma ta fi lo ko ni ka na ka ka ke o na ko ma hu inga o bito ko fa si o e na ni ko ka nga tai ko te me nga hi me ton ke na u ba ke na si ko ha project ko ni ko na ta vai de me ngahi wa fa more sai ko tu ri fo ko te fa ho pa nga au ka ton ke na do sio ka ngai ko na ko supply na me be muri ton ke tire ya tham ko na tire ka ko mi hata so supply ma ma ni ko hi ka la ba tu ri fo au bito ai na fa more la ta hai ka supply ka me na ha ma be ko fa ta ko lo wa ko ri la ata ma ko ya ma pa nga la na do na ma chi ni ka ku mahu ingai ke fa sio ke ngai mea ko ni kata ta tau ta fa fa ko anu tu wi ko fa mo mahu inga pe pe ke fo tau tau ko ha sai mo ko ve mea ko hi ke na ta sio ko ha ni we sio ke tai mi ko ko ma to fa ta hala ko ni ko o se fa ta to fitu ka ma te ni ka ma pe ke ko ke ko hi ke ta ko ko ka mea na ya ni ka pa te na tuan ni na to ko kum fo na to le ke jo mai ai mahu inga mo te fu tau tau tai ngai mea ko ni ka ma e nga pe tai fa na ko ni sio ni mai fa ka ko ha ngai ese na ngai ko lo ko ke ko no ma e tai na tau na ko sio ke na plan ko fa ka mo ni sio ba ngai ko to ni ta fa ka ni fa ko si ko tu ko ha o sa ko va kai ni ngai bisi ko ni
Oku ikai tai tunga whawhema re kuna lai tai. Ko hine lai pia nao tole na tunga whaingata. Ko lai tā ko hui ko tiri te mana tutong he pureanga. Te ke lava hapa anga whiu ke na hawa whako ki kaha. Ko mea unau ki lawe a whiu ma unau ki tu. Lawe ke mea ka pia. Rei te he rewa. A wai pe ngai step e wha fotu pe wha nao sio ke ka. Unga ngai pisi si pe. Te ko hui ko taimi koe koe. Ko tuatua ni koe ke whakamata o pisi si wha te whito ia. Lahi ko paanga whakamuko variable cost. Ko mea mawa koe whana. La business. Kai ku hola ho revenue ho panga ho mai. Ke lava u afo. Ko whakamore ko pau ke whai whakamore whai ngā oe. Pau ke ova pea. Ko ne kai pe o vai mahu inge te whakamago to te hoka pea. Ko hui, ko ngai whakamore koe ke whare me red me mea ko pau ke whai. Ka ke sio e pe ko tuan ka hai me hau ke kaha. Ai ko step ua ki pau ke hanga ngai business sio ngai no whakamago to ape. Now, capital commitment, but now I'm being I know. And I'll see when I even that are not far. Kohono wa, mahuinga big now, Fagai, and I'll turn to people mahuinga, Nafito, Philomon, I'll share holder on the men who I'm going. Gaha men in our topon, my gay time. Gay time. The guy got that, if you're not family five management, have now family finger, I met in all of I. The two time we need to have love and night. They'll be going to be tired if I have to me. And I think that it is the time how my Puranga and that I is a phenomenon of family. Outside, forget that Fangata. The time Fangata, but it will have business down that Puranga Toponi. We get the Mount Bega guy has in Bovilo, we get the lava of Fatama and you see the Pamata, the Fatau, the Pinto, and business. I have a step on no wine, no, I am doing a Panga and Kata. Told me for Laha Panga, shareholder, she will now one on the Pavahan. Pakai kata ini economy negotiate dengan whakamore mana ke. Pakai kata dengan whakamore ko ni mo ke corporate kita na lawa ke nau. Ko tai ni fogena fito na. Na ilo ko pangke whakalakan na mo pangke na tau na dol ngi na to tong interest ko hibe ko me ko. Pa ko ngai ke fo ke lau ka halo lo ke me ke na fai ko ya. Pa de tu ko ya pura ma beta sio kia. Ko me na ko in America. Ko te ka me be ya mo mai be ri se be ngi ai pa ka ma don ba do ba ma. Kemudian apa itu? Apa itu yang bisnis itu yang nama apa? Contoh, kalau interest rate, kalau barang macam mana kita bilang yang betul pak, mas, maklum ada tentang buku. Kalau yang saya kata, buku kita faham. Kalau tahu, hari ini kita sih yang bisnis itu yang pacini, bisnis itu pacini. Di bawah aku main masa kamu, di kafe ni tuan dia faham tentang lama. Kakao dia di bawah di bawah ni kan nama. Kita ingat, sih yang aku nama ngaku, kalau namanya services ng bus ano ko mai ang ko langa fe papa mi fe kau mai mi fe step five no hi na ka fa asi ko pe mo ri amana sai to e fe na ko pe mo ri amana ko ta amana ki ka ang e be la pa ko di tau tala di fai pe to ko ta ko se na ko do i ko ni o mai fa na ka ko ni ko pe mo ri amana. More than one, more than that. Wow. Now, I'm going to be a keynote speaker. What I already bought, I think, for all that I did. Wow. Iyo, ako matapin ni Professor Ana, ako pag-aslod, via from remote. Malo Fernando Lahat, the Pro Vice Chancellor or the Faatiko the presentation comprehensive on the Omai kita usia ke atakoya na business ay Puranga. Ako fihui kami kita hawa business ay Puranga from bank full investment 670 million, but I expect na Omai for something million. In my calculation, that's less than 0.5% of return rate for investment. Kalau saya privatization plan ko ay Puranga, kasi siya te fakamore ay Puranga. Ihay business ko ni. Kailangan o release my funds ko ay investment ay Puranga into the private sector ko engineer of growth of tawtuig ay generate ay asingin ko ni economy. Ketu buaya naik peralatan iPhone malo. Malo itu Profesor iyo. Tetapi debate for apa yang mampu.
o le sa ko nga business do la ko ko fa politika ni ko me ka mo le nga a ki hui la i ga ba ni ha ni fela ni na mai pas e ka go tu ko isi ko ka ve nga yo to wa na to to no fe ha business to ko ma ha ki fo pa be hanga pe pangi ta hu wa tu pe ai ha me de ya ta ko ne fe wa pe pa ta ke ne pa ka re pa ta pas ko to ta mi ko pas ni de mai ka mo tu ko fe ma ni ko fe ko ni e sa ya na fa le ke ku nga to no la pe to no a ka ka ta mo ke na mai perché hanno fe hu i wa lu fi politica ta ni economica ka ko mo ni ko ta to fe hu i a pe na me pe ko tu pe si ko i ko ta ko fe fi de be ka me ko sa Malo betu sate o lea mo ni mai o pai ke pai ke o fata ko fai ka o. Tako tu e sa ane me o i tutu ki la